Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. I danas pričamo o mojim očekivanjima za sezonu 4 i o tome kad izlazi sezona 5. Do toga ćete se najmanje naslušati, ali nema veze. Neću napraviti video pretpostavke za sezonu 5. Zašto? Pa, zato što sam napravila video pretpostavke za sezonu 4 i nešto toga nije bilo tačno. Bravo. Ako nekog zanima, sada ću pričati zato što mi je lakše. Pa da krenemo. Prve 2 epizode sezone 4. Nisu 2 epizode bile loše kao loše, ali pokušaj Adriana i Kagami i Luke i Marinette da budu u vezi su mi bili kao šta? Ajde to, okej, ali konstantni pokušaj poljupca, je li to moralo da se stavi? Ja to apsolutno ne razumem jer kao zašto bi to iko apsolutno radio? I onda dolazimo do tog dela da Adrian i Marinette shvataju da oni ne mogu da budu u vezi, jer za Boga, oni su maricani mačini, oni moraju da imaju svoje tajne, nije da to nisu znali pre toga, ali dobro. I onda dolazimo do meni, ajde kažemo, najboljeg dela u cijeloj ovoj sezoni, jeste to da je Kagami u jednoj od epizoda rekla Marinette kako su njih dvoje savršeni par. Što mi je bilo onako, wow, druže, ona je od druge sezona pokušavala njih da razdvoji, sad pokušava da ih spoji. Ok, to mi je bio nagoveštaj da će Lila da napravi neki cirkus, kao što smo i vidjeli u traileru za zadnju epizodu, koja još nije izašla. Novi likovi, polako dolazimo i do njih. Oni su meni bili super, svi su mi bili zanimljivi, ali, sad ću vam staviti jednu sliku koja će vam objasniti zašto ali. Zašto ima novih likova ako Marinette može da spoji Kwami i da napravi ovo šta god to tačno bilo? Ja ne znam kako da se izrazim, pošto jelte li sezona 3 na srpskom izašla nije. Bez toga, ajde kažemo da je Zoe bila jako, Zoe je bila jako zanimljiva. Mislim da njoj bolje stoji kraljica pčelica nego Chloe, ali ne znam kako će to dalje teći baš. Mislim, po meni sad, ja bi oba dvema uzela kao Miraculous, jer sestre su, pa bilo bi malo rata, malo više. Poznavajući Chloe, da se mi lepo ne lažemo danas, New York specijal i Shanghai specijal su bili bolje od čitave sezone. Ok, da ne bude samo da sam hitovala sezonu, evo i nečega dobrog. Jedino što mi se svidjelo, mislim nije jedino, ali i stvar koja mi se svidjela ovoj sezoni jeste više Adrian i Marinette momenata, to mi se svidjelo. I iznevjerila me epizoda kad su priznali svoje identitete jedno drugom. Mislim kad je tačnije on priznao njoj pa ona priznala njemu. To mi se svidjelo, ali kao sezona 3, opet se ništa konkretno nije dogodilo. Stvar koja mi itekako iznevjerila ovoj sezoni jeste što je Adrian, tačnije crni mačor, bio zapostavljen. Kako zapostavljen? Jeste da on nije imao više transformacija. Bubo je Mara imala itekako više transformacija od njega, on je jedan samo imao jednu i to onu kao zvezdanu ili šta već, kao kad lete po svemiru, a ona je imala sigurno preko 10. To me je jako iznerviralo jer kao činjenica treba oba dvoje da budu podjednako istaknuti kao glavni likovi. Još jedna stvar koja me iznervirala jeste animacija filma koji još nije izašao. Zašto je animacija toliko drugačija od serije? Zašto nije ko Shanghai, zašto nije ko New York specijal, zašto je toliko drugačija? I neće taj film da traje duže od Shanghai specijala i New York specijala, on će da traja podjednako, možda čak i kraće, ali opet bitno je da je animacija drugačija. Isto kao i sinhronizacija na engleskom. Sinhronizacija na engleskom se menjala od specijala do specijala. Nisam ispratila što se dešava sa sezonama, pošto su sezone većinom bile na nemačkom ili na portugalskom. Neke su čak, bilo je manje epizoda na francuskom nego na nemačkom, a svi znamo da Miraculous je crtan iz Pariza, kao što se da primetiti. Zašto? Šta se dešava? Objasnite mi. Da ne pričamo o tome da epizode nijedna nije išla po redu, nego sam je morala da nagađam koja ide kako. Mislim, rekla sam to i ranije, epizode u Miraculousu nisu baš toliko bitne ako se ne nadovezuju. Ako se ne nadovezuju, nisu toliko bitne. Ali opet, ova je sezona za koju je najavljeno da će se otkriti identiteti. Trebalo bi da je sve izbačeno po redosledu, jer kao jedna od najbitnijih sezona.
Sad, moja pretpostavka za sezonu 5, moja. Ako ova zadnja epizoda stvarno bude epizoda u kojoj će se saznati njihovi identiteti, da će saznati, da će ostati tako, ne kao 2 sezone što nas vrte, mogla bi da se napravi dobra drama u sezoni 5. Zašto? Zato što bi mogla da se napravi ne kao tipa, saznali smo svoje identitete, hajmo odmah budemo zajedno. Ne, nego bi mogla bude tipa nešto da se ljute jedno na drugo, da neće da razgovaraju. To bi mogla bude zaista dobra priča za sezonu 5. Ali nije ovo tinejdžerski crtan, nije ovo crtan i za decu. By the way, osoba kao je što sam ja, koja jako dobro poznaje Miraculous, ja sam prvo bila za kao super dečji crtani, ali sada neke stvari odavde izlaze iz koloseka, zaista od dečjeg crtanog. I kao voljela bih, ali bi stvarno voljela da se ova sezona i sve ovo završi kao što treba, a ne da naprave 10 sezona ili 11 ili 7, koliko već trebalo, mogu da se setim, u kojima će sve epizode da budu iste. Znači imat ćemo 5 sezona, 5 epizoda gdje se oni pokušavaju nekako da se spoje, ali ne ide. Onda ćemo imati 1, 2, 3 epizode gdje oni saznaju ko su, ali im se izbriše pamćenje. To tako ne može. To tako prosto ne može, neće ići i neće moći. Jer kao neko ko je pričao sa mnogim osobama koje vole Miraculous, to je stvarno svima dosadilo i ako tako bude i sljedeća sezona, ne znam, stvarno ostavit ću zakljuti fan Miraculous, ali ovo zaista ne ide. Ostalo je još da vidimo zadnju epizodu i kad izađe zadnja epizoda snimit ću ponovno svoje utiske, možda se bude nešto promenilo, možda se apsolutno ne bude ništa promenilo. Tako da, eto, to je to dog videa. Izbavljam do sljedećeg.